پنن زیو پنن کت بوزن والن تو وچھن والن میان طرف لولہ برد تو مایبر سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم اس سٹھا خوش قسمت امہ لحاظ مز روزان تو خاص طور پر گھس فخر آسن پنس لک ادبس مز لک ادب یم سات کت کران لک ادبس مز اصطلاح یوان یتھ تلمی ونان تلمی گو کانٛہہ پرون قصہ یا دلیل یس زن مخصر لفظن مز باونی یا یس زن کن پرانہ قصچ یا دلیل ہز باوت کران یا تات کن اشارہ دیوان کشرس مز اس تلمیات مثال کے طور پر شنکرن مکژ مایا رامن نوش بدری ناتھن ادری مہر سلام شون سوش تٲج بٹن کان تو آز کرو اس اکہ تلمچ کت یتھ ناو آگر بٹن گاو دپان آگر بٹ اس اخ نفرا اخ یس شکسن تو آلس نال اس ونمت یہ سٹھا غریب تو سفید پوش تو امس گر اخ گاوا اخ یمس نی زانٛہہ کوٚم سیرا یا گاسلوبا أنِتھ اوس ہیٚکان یِتھ پٲٹھۍ ٲس یہِ گاو فاقے تہٕ فُکرے روزان یہِ ٲس گرٕ پتہٕ گرٕ پھیران دپان ییٚلہِ یہِ گرٕ پتہٕ گرٕ پھیران ٲسۍ یِم گرٕ وٲلۍ ٲسۍ أمِس منٛز گاسلوبا تراوان منٛز کوٚم سیرا دِوان یِتھ پٲٹھۍ اوس یہِ پنٕنۍ یٔڈ پالان مگر سۭتۍ ٲسۍ یِم گرٕ وٲلۍ أمِس کٲم کران یِم ٲسۍ أمِس دۄدٕ پاوا تہِ ہٮ۪وان یہِ اوس گرٕ پتہٕ گرٕ پھیران یہِ گاو تہٕ أمِس ٲسۍ یِم دۄد تہِ چاوان تہٕ سۭتۍ ٲسِس گاسلوب تہِ تراوان گوٚو أسۍ چھِ تٔمِس شخصس آگر بٹن گاو ونان ییٚمِس زن لُکھ زڈ والان آسن یُس زن گرٕ پتہٕ گرٕ پھیران آسہِ یہ سون أزیُک سیگمنٹ وۄمید چھِ تۄہہِ آسہِ پسند آمُت نوٚو شُمار ہٮ۪تھ سپدٕ بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات توٚتام تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایس حوالہٕ